تا جلو هدف باکوری کردستان و ترکیه هدف فرق یک چاوا دامزراندن به چه شیعاری بشداری هلبجارتنا بو انجامیوی هلبجارتنی چی بو و دکاری پاچارو جیده چی بو و هر چار خالین اساسی ده از به دیتنن کال درباره هدف ایده بیجیم نه جسالین نوتی حتی هدفه یعنی حتی 2012 به دهان پارتی پروکور لباکورات نوباکیرن بس او پارتی همی به هنجتا اشگرین PKK'nin ancak arikari terörünün ve Driyana badgehin Türkiye ve avayaki hatin girsin. Le de sala 2012'de de mahadeye de damaku hedefe hat avakirin net bir şekli hat avakirin. Net şeklek vesaku nuru beji peyvistiyek vesabuku partiya peşya ve hat girsin ancak peşiş bir şekilde peşili hat girsin ancak organizasyonun rehistinin hedefi BDP yani partiya ku peşiye sih parlamenterte de bunlar ve BDP bu partiya demokratika gelen beyku ev parti beygirsin ancak beyku astankjere çevre hedefe hat avakirin yani HDP'ye kurulan bejin partiya demokratik gelen procesa avakirin aveci prastijine gerek zararı yani çıkar kuvvet mugot procesa avakirin HDP netna organu resistinin partiye ke sivil demokratik u bekiri dahat münakaşe kirin hat avakirin de HDP de çerçeveye danustandırın procesa imrali u hükümeta Türk, anca devleta Türk, anca memurin devleti de sivil prosesi de hat damezrandı. Başka damezrandına HDP'ye de akılek çavel, ekhateyn çavel, hekkarin çavel de habun. Ve ki gavadi Rezda Nizamettin Taşı bir işaret peki ekhateyn HDP'yin rehberin ve gelek jiva zedetir yani şu Kurdan zedetir kesin kuteda aktif bun Türk. Bir şiare HDP atabakinin şiara ku Türkiye buyine yani hatta o partiyen diyen beriya ve vake partiyen ku prokurt dağıtın zanin o vake partiyen heremi dağıtın zanin ler bedere şiara damezrandına hedefe bu Türkiye buyine bu yani de asle faden nabe ve partiya entegrasyona kurda diyen Türkiye bu jiber ku şiaren ve bername ve program ve hamu ve برنامه و پروگرامکیه انتگراسیونه لبرچاوانه هم آوایکی نویسی هم آوایکی شیعار و خپشاندان و بوتاری به هر آوایی مروز کار بیجه هدف و پارتیک یا انتگراسیونه یعنی یا انتگراسیون از کرده لگر ترکیه ایه دیگر ترکیه بونه hat damezrandı. Başka yani damezrandına hedefe de damaku vakın got gerek ticaret vezinin gotin cidden ser damezrandına ve hatın avakirin hatta iddiayın gerek aliye ve gerek cidatın avakirin bunu buna careki ciddiyle Seruk Veziri Türkiye ancak beredetge AK Parti'ye Partiya Adalet ve DŞP'den yakınlığa desilate got HDP Serukye istihbaratına yani Hakan Fidan'ı Abdullah Öcalan diğer avakirin o projeye piruze bu Türkiye yani. Bunu münez etna bejim yani astarastvalat ya vakirin legelek iddiayen bir şekilde derbare hedef avak damezrandına HDP'de hatim kirin. Jiboçes bejim jiberku yani vakirin got prosesa avakirina HDP ne zelal bu, ne diyar bu, buraya geçti ne diyar bu çıbulete. Nişka bahat avakirin, sih parlamenterin kur partiya demokratik ya BDP'de yani ya jberiye ve bu, yekceler istifa kirin o hedef. O her icaan ben noktaya ku Bengal'da bu helbizatına yani bir rengi
هدف خود هلبجارتن گشتی یه حتی هزیران آماده کرد بوتارا پرستن خاکا ترکیه بونه بو و وک پارتک الاساس همو ترکیه هم بیز بکی و بخبر پروگرام رفت یو شکلی خبرتی لی نقطه کو اساسی ناف کرده ده هات آجی تکرین و پروپانده کچا یا اساسی کو بو هدف یاد کنن او بو کو وک هم زانن لترکیه شیپکا هلبجارتن یا کجره بیجن ساده ده هيا باورنا كنت سيستم ديم parlamentarist ديم دنيا ده تشتكي وها نديمقراطيك وبعدالة هدفو بيش بفارت يشتاده ده هذا باز بك حتى نو بكارت نوني رفاه بفت لوا parlamentoya مخابن أبجر دياردك دي يا سيستم Türkiye sistema parlamentarist kaçant neşerin uçantna جدار في نورم بنجهن أساسي يسيستم كبارلمنتريست وديمقراطي. ليه هذه تأثير جلك مزن سر كيركو هدف بده أشتاتون جلك فرد بكتو هستك وساج الكردة رشيد أف بارتي دبي شيبكا سده ده درباس ردا. هلبت لجل في موتيفاسيونك دي أساس يا هدف هبوكو بكارة خلق موبیلیزه بکیو پشگیریش خلقی ورگه اوجه در دوام کننا پروسس اشکیل یعنی خلق پشگیری یا که هدفت که دگوتن هدف شیپکاش سده دهه درباز نکه ویچا که ده روشا ترکیه و بکری کردستانی آلوستر و ده روشکیا جنوب شری چکداری دسته بکه بیدر کرده حالی ده به گلک ایریشن دیم جدا جب سر هدف و بزنم بسدان در ایریش سر هاتین کردن. هرگز با ایریش اجر بو سداد بو موبیلیزاسیون یک مزن تشکیل یک مزن بو هدف چیه. هرگز سیاست حکومت ترکیه لهندر کرداج بگیشتی نمازت مثلا کوبانه ده دشکستن یک مزن حکومت اردوغان و AK Parti'ye dünas Kurda'da çekil, abce bu sebep bu heş gibi bu hedefi heş kurtardı bu heş zedetirdi. Her hedefe veke nabeyna Kandil'e ve Ankara ve İmraniye'de vek rekarek değil bu, vaziferek değil, her şey daha ahatın, daha gotun navalı bu keseki هاي كسجد كنر بو كتنا بين هدف نونرين هدف إذا إن حكومة إذا وأني قانديل إذا تبوتين هرشة أن قاندل بو نبوا هرشة عليا بو بس جار جرايا جشتي في هاي لنا بو كتة بوتين تكلم لب هذا مانغا آدارا بوري ده عليه ödalanda ofisa Sırık Vazirata Türkiye İstanbul'e ve دخالين كو بوشارة سريعة تنفندل أو دخل أساسا قد رويت كونكريت مرون نكارد بيجيكا بكي فكري ناوي كردستاني داناسينا كيشيا أساسي نتنيك نقطة يكون مرون بيجيكتاكي كونكريتا أو بيجيك بيوستيا بيوستيا دستورك بنجهية نو يعني قصدا من تريكلين هدفه تکیه هدفه دیگر قاندیله تکیه هدفه دیگر حکومت تکیه هدفه دیگر امرالیه د پروسس اکزیکتیو زلال و کنکرت ده حتی نو چنه بونه کوه دمیدجی چنه بو لی شیعه اساسی هدفه اکجه او بکو شیپی که درباز بکیو شیپی که اشتادن ده درباز بکیو هم جارتنه و دا کو پروژگیری اکمز خود بو prosesa aşkiye betirin. Hatta yazılan ezbercatının geçti çebu o hedefe benispeta sadesizde o şipka hemzatın aderbas ki o heşti parlamenter kazanç kirin heşti kürsüyen parlamenter heyetinde söyle. Burası ab bu kurda hamu yazı bu hediye ile baş vek kombuna
دنگên Kurda li cihekê jigiriya bu partiyekê belçavbûna dengê Kurda ji sedê şêst heta mirovê ji 6.5 takî gundî renjber çizanim zengîn dewlemend xwenda nexwenda girsek mezin dengê Kurda HDP'ye girt û ket parlamentoyê. Başa çi bû piştî yanî hilbijartinên heftê Hezîranê ew hêviya ku xelkê dikir êdî prosesa aştiyê berdewam bi û dê nûnertiya Kurda êdî parlamentoyê de piriyên şêweyên demokratîk û normal bimeşin. Gotinata min di alî ji vê serketina HDP nerehet bû. Ba di uslûb û gotara xwe ji de jî diyar kir. Yek Kandîl bû, azî ji hikûmeta Tirkiye bixwe bû. Yani Kandîlê rasterast berpiçeyên Kandîlê bi nivîsî nivîsîn, bi beyanê xwe dan, gotin ev HDP pasîf e, Selahattin Demirtaş mirovekî apolîtîk e, em daxwaz ji xelkê dikin prosesa şerê girseyî yê gel dest pê bikin. Hêj yani tam prosesa tiştî hilbijartinê tam diyar nebûyî aliya nerazîbûna xwehanên cihilê îca çawa bû komek însan li Sûrûcê li Urfayê bi êrişeke xwekujî hatin kuştin heta newî tam faîlê ve gelo Daişe aninek dîne tam nediyar. Bi vê hêcetê alîcirên PKK li Ceylanpınarê di polîs kuştin û piştî vê êrişên Esmaniyê dewleta Türk dest pê kirin Başûrê Kurdistanê û rewşa gundiyên wa de ji xelafkirin asıl tehdîda mezin li ser wan pêkanî. Niha gotinata min ji bo çi ez bêjim di alî ji vê serkirtina HDP'yê nerazî bû. Niha ew qedengê çûbûn ji bo HDP'yê têgihiştinek ya neteweyî ya millî didi diyar kirin. Gewdeyek, girseyek mezin têgihiştinek neteweyî didi diyar kirin ku ev millet ev mirovê ev qedengê ku bo HDP'yê çûyî hemû anketa de, lêkolîna de, lêpirsîna de diyar bûn ku dengê bo HDP'yê çûyîn ji AK Partiyê çûyîn ew dengê Kurdan e. Nispetek dengên gelek biçûk ji wan nasyonalîstên Tirk û CHP û êdî êku dixwestin HDP'ye wek taktik bikar bînin û AK Partiyê bişkênin. Diyar bû ku yanî sedê herîkên 12 ev dengîne hemî dengê Kurdan in heger nispetek dira mübalağa têde nebe sedê ek dengên diyên dur aliyên ku ne Kurd çûyî bin HDP'ye lê dengê esasî û yê stratejîk û yê ku bûyî alîkar û HDP vê şîfikê derbas bike ev dengê Kurdan bû. Gotinata min sebebê esasiyê ku ev her du alî hem Kandî û hem ji hikûmeta Tirk ji vê nerazî bûn ew têgihiştina ku neteweyî yan Bakur û li Tirkiye nav Kurda de çêbû ji ber ku pêwîstiya pêdivêyî ya milletê Kurd ji nasnameya wî ya neteweyî heye, ji armancê wî yê neteweyî heye. Lewma bê ferq û cudayî, bê ku Çîn û teveqeyên civatê, bê ku ka HDP gotara HDP neteweyî an ne neteweyî, Tirkîbûna an ne Tirkîbûna, vê heqet nedan gotara HDP'yê jî. Lê yekser ji ber ku dewletê û hikûmetê HDP weke partiyek ya pro-Kurd hedef kir û nîşanda ev ji bo sebeb û Kurd bi aqliyetek têgihiştinek Kurdî û Kurdayetî û neteweyî xwedî bê partiyê de bikeve û bi vê rengî serkeftinek mezin pêre dîne. Ev ji bo Kandîlê ji bo çi bû sebebê nerehetiyê kosa ji ber ku êdî çavê dinyayê de ji meşruîyetek ji bo temsîla Kurda ji bo nonêrtiya Kurda adresek diyar meşru çêdibû eşkî parlamenter derketibûn saha siyasetê. Gelek êdî arîşeyên serekî yê Kurda dikarî digel vê nûnertiya meşru bên
مناقشه کردن و هر چه آریشه هستن ببینید بین چاره سرکن و چاکه زیادت معنی گرانی یک مزن سیاست ده جبو کاندیلجی نتما ل Türkiye Ali hükümeti de amuzan na bender ki Erdoğan got heger nunerin kandili yani Berkşehir kandili o nunerin HDP'ye ben berdeste Abdullah Öcalan de Abdullah Öcalan bir daral var. Başa yani belki gutinin var çizer diyeceğim falan le amuzan ta gelo ve prosesa her bijakine de hükümet Türk o Abdullah Öcalan seçi hasabil her kiri bunku hatta Abdullah Öcalan hükümet xal gotini Abdullah Öcalan diki xayı diğer ki beje hedefe o kandile nelbur dipno nerin o direktifin ve hareket gibi. Ama yani gerek Ali ve proses ataş damezlandın ale hatta mücadelene hatta encamen gerek Ali'ye ve tarih هنر کو امنزان جبر کو پروسس که چوار دایره که گل که چکسکیه ام با آلیان نزانن لدبیان با آلیان همیا برچاوا بگین لنقطه اکور هدف ده وقت گاردیجن پی اشارت کری کنکرت اساسی درکتیه او جلسه تیگینشتنا عقل نکوی خورد بویه برکنانتا من Havata kuş iluşunda meseleti kirin kad de bete giriştine çava bela gitti. Ayrıca iluşunda hedefe de rolek çava siyasete Türkiye'de bileyici. Bu kanatamın yan de beseriminde siyasete Kurdi pedbeyin netavayı milleti Kurd avcı armancu duza netavayı andeli kurive hoş nojnu da organize biket. Ancak bir avcılığı parçaya diye cihat kıstına ve tegişten kod yanıtı. Woman. Away ke banisbat na meju PKK u na away ke la raporti konda sikravo. Away ke woman zor gringa away ke او PKK که سر رای هموی اوکسانه لدوای هموی اوکسانه لساحی سیاسی کردستان دسته هیا او PKK بو اما است زور اینترسانتا اوی که هیا با نگاتیو و پوزیتیویا و او PKKش لآسمان در نیا بلکو لبستینی کی جیو پولیتیکی واقعی سر ارز دا او PKK هیا بویا گرینگه که یک لا روداوکانی ژئوپلیتیکی ناوچکا چیا سه بزنین چپ کین که پتانسیلی پوزیتیو کی زیادتر به و نگاتیو کی کمتر به برای من ترکیز لسر اوس لاینانا اگر کین بویا شکا خالی بستینی ژئوپلیتیکی ناوچکی اما امن روجاوای کردستان به اساس تگرم روجاوای کردستان یک میجویی که دوردرشی هیا لبینی امپراتوری عثمانی و روشلاتی ناوین و او آلگورانه که استادتوانی لیوه پیک به کاردانوی سیدیان هیا دو اوه که روزاوای کردستان سنترو ناوندی کمبوناوی انترساو برزوندی جواز ژئوپلیتیکی زوری اولاتانن که لدارشتنوی خریطه روشلاتی ناوراستی تازه دا دوریان هیا گورانی چی گوره لا دنیا دا کراوه امریکا حرکتی خوی هالستوکوتیک خوی لناوچه دا لسر بنامای تئوری و بوچونی امپراتوری داناوا لدور را دی به بالانسی دستالات ناوچه دا اساس که دگل کس بکی زور گورا که ایران بو دگلی سازاوا بریاری شیداوا لسه سال نو پیش را اوانه که بدی پرسی ایران دا بون همون لسر او فکر بو که امریکا دگل ایران دا سازه
لەبەر ئەوەکە بریارێکی ژیۆپۆلیتیکە لە بەرژەبەندی استراتیژیکی ئەمریکادایە پەیوەندی بە دێمۆکرات و کۆماریخوازیش نییە. یعنی ئەمریکا دەگەڵ ئێران بریارەکە یەکلایەکە دەگەلی دەسازن. بەڵام لە بەرامبەر ئەم سازانەدا لە ناوچەدا ئیسرائیل و تورکیە و سەعودیە دەستی وانیش ئاوەڵا دەکا بۆوە کە پەروباڵی ئێرانی لە مەنتەقەدا کورتکەنەوە، بۆوە کە بەڵانسێک لە بینی ئەو چوار هێزانەدا ساز بێ. ئەگەر قسەکانی نێتانیاهۆمان لەبیر بێ لە کۆنگرێسی ئەمریکادا، خاڵی سەرەکی قسەکانی نێتانیاهۆ ئەوە بوو کە پەیوەندی ئێمە لەگەڵ ئەمریکا پەیوەندێکی تایبەتیە. ئەمە نابینە تورکیە، ئەمە نابینە سەعودیە، ئەمە نابینە خەلیج. پەیوەندی ئێمە لەگەڵ ئەمریکا تایبەتیە. تەرکیزی ئەساسی قسەکانی نێتانیاهۆ لەسەر ئەوە بوو. بەڵام ئەمریکا ئەو دمەتەقەیە کە لەگەڵ ئۆباما هەیەە لەسەر ئەو بوو نەخێر تایبەتینی ئەتوش یەک لەو چوارانەی. ئێستا ئەمە دەڕۆین بەرەو سازبوونی ئەو بەڵانسە لە بینی ئەو چوار هێزەدا. ئەو چوار هێزانە بەرژەوەندیەکانیان لە ڕۆژاوای کوردستان کۆبووتەوە. هەموو چاوڕان بن، هەر کەساش بەدەستە و گروپ و جەماعەتی خۆیەوە لەوێ خەریک بوو. کەنجێ تەقی وەختێک تەقیەوەش پرسەکە کە کوبانی و ئەفرین ویستیان بگەنە یەک. دروست لەو هەفتەیەدا کە ئەو ڕووداوە خەریک بوو ڕوو بدە، پرۆسەی چاوڕانی تورکیە بۆ کە بزانی چۆن دەبێ، عەرەبستان چی دەکا، ئەوی دن چی دەکا، ئەوی دن چی دەکا، تەقیە تورکیە ئاکتیڤ بوو، کەوتە حەرەکەت. بەرائیی من بۆ لەبەر ئەوەشە کە ئێستا ئەگەر سیاسەتی کوردی توانی بای پەرسپێکتیڤێکی وانیشانی تورکیە بدەکە، ئەمە دەتوانین لە کوردستانی سووریا ئەوەشی بخەینە سەر ئەفرین. بەڵام دەتوانین لەگەڵ تورکیەش نۆئەژیانێک فۆرمولە بکەین. ئەوە نەکرا. لە هەڵبژاردنەکاندا هەڵبژاردنەکان فاکتۆرێکی زۆر گەورە بوو بۆ کە تورکیەی بتەرسێنێ. هەڵبەستێک کە گیرا دۆستایەتی و نووسینی عەقدی نێوان ئێران و ئەمریکا تورکیەی یەکجار زۆر ترساند. تورکیە دیتی نەخە دەبێت جوولە بکە، دەبێت حەرەکەت بکە لەبەر کە تەواوی ئەو سنوورە وەکو کاک نیزامەدینیش ئیشارەی پێ کرد، سنووری فیزیکی دەستپێراگەیشتنی تورکیە بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کە مێژووی یانش خۆی بە حەقدار دەزانێت کە ئەوە ئیمپراتوری ئێمە بۆ ئیمپراتوری عوسمانی بۆ ئەوە. ئێستا بەرای من تەرکیزەکەمان بخێنە سەر ئەوە کە ئەمە لە کوردستانی لە باکووری کوردستاندا باو دیاگرام شتیوا لێرە زۆرم ئامادە کرد و بەڵام کاتی نییە. کوردستانی باکووری کوردستان کاپاسیتێ و پۆتانسیێلی شەرێکی دوور و درێژخایەنی نییە. کورد دەتوانێت لەو شەرەدا زەرەرێکی زۆری لێ بکەیت. جا بۆیە پێکاکە توانای ئەوەی هەیە کە بتوانێت تەئسیری موسبەتی هەبێت لەسەر ڕۆژاوە، تەئسیری موسبەتی هەبێت لەسەر ئێرە و تورکیە، تەئسیری موسبەتی هەبێت کە بۆ خۆی دەگەڵ هادە ئەو دەستکەوتە گەورەیە کە لەوێ دەستات بتوانێت ئەوانە بپارێزن. بەقیە قسەکان ڕادەگرم بۆ ئەگەر هات و مناقشە و پرسیارەوانە بوو بە زۆری درێژ نەکەمەوە. گرنگترین شت بۆ من ئەوەیە کە لەو پەیامەدا کە بەڵام پێکاکە سەرەڕای ئەو مەوجودە ئەو تاریفەکە لی دەکەین لە مێژووی پێکاکە حەرەکەیەکە کە ئەو حەرەکەیە پۆتانسیێلی پۆزیتیڤی هەیە، پۆتانسیێلی نێگاتیڤی هەیە. هەموو ئالەیەکی کوردی دەبێ بتوانن میکانیزمی ناوخۆیی، ناوچیی، نێونەتەوەی بەکار بێنن بۆ کە بتوانن لایەنی پۆزیتیڤی پێکاکە بەهێزتر بکەن. زۆر سوپاس.